Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kini ilong kijing pendengar, kibedai batu COVID-19, mentak kesini, arp santarik benai September arhajar arpong. Kikis kibat thamai mengiyok mentak kesini, kilong prapongod. Pada kini prapo, iway depo napo East Giant Hills, Saupusan kidai napo East Khas Hills, Saupusau kidai neki iway, but iway kidai neki Armed Forces, Paramilitary Forces. North Garo Hills Kandai, Ribhoi R, Southwest Garo Hills R, West Garo Hills Arpo, Prague kidai Armed Forces, Paramilitary Forces, but Khatar kidai neki iway. West Giant Hills iway. Ki active case ki baro kelum lang kilong, Shihajar, Nyuspa, Nyupuar. Badna kini Shihajar, Shispa, Handai Pupra kidai napo East Khas Hills. But Shispa Arho kidai neki Armed Forces, Paramilitary Forces, Shihajar, Nyupupra na kiway. West Khas Hills Kandai, Southwest Khas Hills Lai, Ribhoi, Shispa Lai Kandai, Arfun Riu kidai neki Armed Forces, Paramilitary Forces, but Shispa Khat Lai kidai neki kiway. West Giant Hills Pra, East Giant Hills Aspa New Pusau, West Garo Hills Kandai Pusan, South Pulai kidai neki Armed Forces, Paramilitary Forces, but Sanpu R kidai neki kiway. Southwest Garo Hills Khatsau, South Garo Hills Lai, East Garo Hills New, North Garo Hills Arpuar. Kibalar cover mentakasi gilong, baro aspa prapusan. Pada kini R kidai po East Giant Hills, aspa safu R kidai po East Khas Hills, Arpulai kidai Armed Forces, Paramilitary Forces, but aspa khandai na kiway. Lai kidai na North Garo Hills, Arfuay na po Ribhoi, pada kini ki Arfuay, San kidai ki Armed Forces, Paramilitary Forces, but Khandriu kidai na kiway. South Garo Hills R, Southwest Khasi Hills R, West Garo Hills Ho, but nakini iway kidai na kiway, but Khandai na ki Armed Forces, Paramilitary Forces, but West Giant Hills Lai. Baro kibala recover mentakasi kelum lang baro kilong Lai Hajar, Lai Spa, South Pulai. But kibal khlat no hadu mentah kilong South Pulai. Kibri kibangi pates. Baro kelum lang hadu mentah kesini, hadu arba jemin sini kilong Shilak, Southway Hajar, Aspa, Lai Penyong. But kibalong negative nang ni kilong Shilak, Lai Penriu Hajar, Nyau Kendai. Kibriu kibarung Sapo kajala kajongi hadu arba jemin singi menta kesingi kilong Safo Hajar, Sanspa, Nyau Pulai. Kabrikap jong ki kes ki bathamai prafongut kilong kumni. Hapo East Khas Hills ki don South Pusan ngut. Pada kini ki South Pusan, Armed Forces, Paramilitary Forces iway, ki high risk case ki dai life way, returnee iway, IGP cluster iway, Laban cluster R, Oakland Road cluster R, Rilbong cluster R, Nongmensong cluster Lai, Golfling cluster iway, but Rajbawan cluster iway. West Garo Hills R4, Armed Forces, Paramilitary Forces Pra, High Risk Khatar. North Garo Hills Kandai, Baro kidiki High Risk, Ribhoi R, High Risk iway, Returnee iway. Southwest Garo Hills R, High Risk iway, Returnee iway. West Giant Hills iway, they returnee,
but East Jaintia Hills iway the high risk case. Ke break up jong tiki case bar khoj bang ong si mene nak tiki siajar news pa new puat ki bastam jur haru mentah ki bastam jur te la ban ong exact you tambah tang possible hospital tu kita ban rengot mo ngapat yo na pot negrams min ki badan ki bastam jur kita pot negrams but possible hospital iwe da pot tura civil hospital la pentip mo ladang isim sampel kamot arjat ki sampel isim kawai no prat napo throat giong mo bat kawai pada nak khmot tigini ki bakhlan ki bopoi hapo hospital ki dakhlan kemot misim ni ka sampel la ngi test ka rapid antigen kemong ngila asyamit na ka khmot la ngi RT-PCR ngi prat tengim le so da RT-PCR maka sistem man plik sinton den khmot kam dan sistem ni ya ngi ka to ka sampel bagi sa test ka rapid antigen